Ciao a tutti, benvenuti nella quinta lezione di pashto italiano. Oggi parleremo dei giorni della settimana. سلام دوستانو، د ایټالوي ژبې زده کړې پنځم درس په پښتو کې ښه راغلاست. نن د اونۍ د ورځو په باره کې غږیږو. I giorni della settimana. د اونۍ ورځې: lunedì, دوشنبه; martedì, سهشنبه; mercoledì, چهارشنبه; giovedì, پنجشنبه; venerdì, جمعه; sabato, شنبه; domenica, یکشنبه; lunedì, دوشنبه; martedì, سهشنبه; mercoledì, چهارشنبه; giovedì, پنجشنبه; venerdì, جمعه; sabato, شنبه; domenica, یکشنبه. اوس راځو یو څو مثالونو ته. Che giorno è oggi? نن کومه ورځ ده؟ Oggi è sabato. نن شنبه ده. Passato تیر، presente حال، futuro راتلونکی. Ieri پرون، oggi نن، domani سبا. Ieri era venerdì، پرون جمعه وه. Oggi è sabato، نن شنبه ده. Domani sarà domenica، سبا به یکشنبه وي. Le parti della giornata. د ورځې برخې: mattina سهار، mattina سهار; pomeriggio غرمه، pomeriggio غرمه; sera ماښام، sera ماښام; notte شپه، notte شپه. Arrivederci، د خدای په امان.